Maya pa oras kabalit. Kaya taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istorya dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ganing Martis, July 15, 2025. Yan ko po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Baka panabili ng Angeles City Mayor John Lasatin na bawal ang illegal drugs, menor de edad, kareng bar at entertainment establishments. Ay report ng Patricia Mamao. Masala ing utos ng Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II. Bawaling illegal na droga, menor de edad at nanumang illegal na aktibidad kareng bar at entertainment establishments king syudad. King pulong, kaya bereng makibandi ning hotel at bar King Fields Avenue at Korean Town. Pasibayo ng dinikdik Mayor John Lazatin na kailangang panatilyan ing safe, masaya at legal ang nightlife environment para kareng turista at residente. Kaya king amanuang pulong, Angeles City Police Office City Director Colonel Joselito Villarosa Jr., ACTDO at EMS Head Francis Pangilinan at City Tourism Auxiliary Head Andy Enriquez. Amuyuta na lang Mayor Lazatin reng hanggang operator na reng establishmento na makiadwangan kareng otoridad at ipatupad ing matigi kapatakaran laban king illegal na aktibidad bang apanatili ing masanting nga imahe ning syudad. Pepasyag namo naman ning alkalding plano ning city government na pasantingan ning walking street king lugal kabilang na ing mas masaleseng sulu, kalinisan at seguridad bang mas maging ligtas para kareng gana-gana. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pwede mo na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ing meto nga seminar para kareng talapamalita king Pampanga at Tarlac. Ay report ng Patricia Mamangon. Penimunane ning National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ing Power 101 Seminar para kareng talapamalita iba't king Pampanga at Tarlac. Kete king Park-in by Radisson, king SM City Clark. Kapag nasaning seminar, hindi na lang kebaluan reng media, king technical, legal at operational na obra ning NGCP bilang talapanibala ning high voltage transmission network ning bansa. Nagsilbing keynote speaker, Engineer Alvin Estanislao, Senior Manager ng NGCP North Luzon Operations at Maintenance District 6. Katukining meto nga open forum, pwede muna ng Public Relations Officer Art Sinobago Jr. Tinago niya kay Attorney Cynthia Alabanza, NGCP spokesperson at Reg Engineer Adina Arsenio de Guzman, Roberto Lazona at Rogelio Misiano Jr. Keti pisabyan ng kasalesayan ng power industry king Pilipinas, ating epekto ng EPIRA Law o Republic Act 9136, pati na rin ng mandato ng NGCP lalam ng Republic Act 9511 bilang operator ng transmission grid. Mamasala ng NGCP na mag-distribute kuryente bagkus responsable king masalese at balabalaw sa transmission ng kuryente iba't king planta papunta kareng utility at bulk users. King Central Luzon pepasyag keting proyektong San Simon Substation alayong maging mayanya ing Mexico Substation at pasiknangan ing koneksyon kareng planta king Bataan. Kukulay chain kumpanya king mas matigi ka pa magpatupad ng Republic Act 7832 at Republic Act 11361 kontra power theft at transmission obstruction. Agpangking NGCP partining seminaring balaw sa niding pa makipag-ugnayan king publiko para king mas matatag at ayasahang power grid king bansa. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kata naman pakibaluan ng aktibidad ng DTI na mamya sentro king gelingan dareng babay king pamagnegosyo. King reporting ni
Pera nga lang at dinina na lang pa magkilala ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3, di ang babaeng negosyante King Central Luzon, kapamilatan ng Women's Empowerment Summit again upon King Orchid Gardens Resort Complex, San Fernando, Pampanga, inyan July 11. Ing summit, apemontukan ng DTI Regional Director Edna Dizon, metong yang plataforma bang kilalanan ring kontribusyon da rin kiababaynan king sektor ng negosyo at pasiknangan pang lakuas ing karelang pamagnegosyo. Empowerment, yung mga women entrepreneurs natin sa Central Luzon are highly empowered, no? Highly empowered in the sense that they're now doing initiatives on their own to create more products, to create more ideas on how they can possibly level up their business operations. And empowered in this time, they are now embraced with technology as a tool to really market and initiate improvement in their product development activities. Ketty, binida ring istorya at inspirasyon daring matagumpeng negosyante king Central Luzon. Kalupa ng Manuelo Cherry Passion taning apag marangle at dang tekson ng Sinaya Seafood. Kinuwento dereti arapan da ring aliwang kebabay na nung makanano laman nagumpe. Inga mo na akabyusan da at nung makanano lang magsilbing inspirasyon para karing aliwang bisang magumpisa. Actually, para sa akin, parang pantay-pantay na ang laban ngayon, no? Siguro, I'm blessed na hindi ako nalagay sa sitwasyon na naging issue sa akin kung babae ako o lalaki. Basta naging focus lang ako dun sa goal ko, sa gusto kong marating. And lahat naman, naging supportive sa akin. My family has been very supportive, my friends, even yung mga kalalakihan na mga kaibigan ko. Actually, in our industry, sa food industry, wala akong naramdaman sa mga kasamahan kong mga lalaking chef na meron kaming pagkakaiba. I felt the respect sa kanila and naramdaman ko rin yung support na binigay nila sa akin. So, siguro isa ako dun sa mga swerte na hindi nakaramdam ng discrimination when it comes to pagiging babae or lalaki. Dininan la naman pamikatagon na ibida rin produktong gawa da rin kiababaynan king Region 3, asasalamin king sipag, creativity at determinasyon da bang masenso. Actually, yung values natin is more on persistence and determination. Yun ang karakter ng ating mga women entrepreneurs dito sa Central, and passion maybe. So with passion, determination, and commitment, persistence, yun ang nagiging critical factors while they're thriving and rising above challenges. Kapag nasaning aktibidad, ing pasiknangan pa, ing suporta ka ring MSMEs o ring micro, small, and medium enterprises sa babae at palawakan pa ing network da kapamilatan ning parehong programa. Ako po'y Nicole Rosete para king News Force Pampanga, balitang tuto, king Balen Susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour.
Manatiling makayantabi king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king spelab ko. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Shout out kareng Kulasa! Sinayan niya in kick-off para king 2026 Grand Alumni Homecoming King St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga. Tiny report. Formal neng pesinayan ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga in kick-off para king 2026 Grand Alumni Homecoming ang mikitemang Pop Culture Fusion king pamanimuna ng Silver Jubilarians Batch 2001. Bilang pamanaglus king 101st anniversary ning eskwela nilatag na lang ning batch 2001 king pamanimuna ning chairperson Catherine Manaloto reng programang manuglong kareng miyayaliwang henerasyon na reng Kulasa. Bida keti ing bayong website www.kulasa2001.com para king alumni registration, ticket sales at event updates. Kabilang kareng maging aktibidad ing batch presentations, nostalgia zones, raffle draw at outreach programs, kalupaning tulong dunong, livelihood projects at community visit king balebalayan. Parti ning aktibidad ing mawa signing, ticket selling at ceremonial social media blast bilang opisyal na umpisa ning kampanya. May kisan metong king kick-off reng Jubilarians, iba't king batches 1976 hanggang 2001. Kaya bereng mestra ating SSA Alumni Association Board. May pagkanaka ng Sister Mary Jean Mananzan, OSB, ing diwa ning Scholastican Formation. Ing pamanalakaran para king katarungan at pamagbayo ning komunidad. Yung sharing, so mag-program o ang tawag na doon. Pero ang nangyari na sa'yo, saka na kinasara, at saka na they're so happy when they see their students, they are really blazing, they are really giving so much good to the whole world. Ganapan niyang amanwang homecoming king February 7, 2026, king St. Cecilia's Covered Court. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Malen, susuyo. Kaya katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Atin naman ikita Bagyo lawot 2,000 kilometers keng walning Philippine Area of Responsibility. Agpangking pag-asa aline malungub iti keting bansa. Samantalang asahaning pabugso-bugsong pamanuran keng buong Luzon dahil keng Southwest Monsoon. Matas naman ng tsansang pamanuran ngening Aldo keng Madagula Party ng Visayas at Mindanao. Kabalen maging parti kakipa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Martis, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Timbalen, susunod.